A izgledam kao strašila, došla sam se tek vikla, no i majice zgužvane, sve je zgužvano. Prijeme. Znam, snimala 2 minute video kako bi skontala da ne valja. Nikako, uglavnom, sve o svemu, ja sam sad u gradu. Ja ne znam to, ili ja privlačim debile ili šta, meni to nije jasno. Znači, lik sa motorom kraj mene prođe tamo gdje idu za pješake. I ono zapraši sve i ona sva prašina ide u mene, a ja imam crnu bundu i ono vidi se svašta. Ja sam išla u pekaru, sad valjda u Varaždinu vam je za 2 kaže 2, a za 3 3. A ja kažem 2 i 3 i onda to mišaju valjda, šta ja znam. Uglavnom nije bitno. Ja govorim kao može 2 krafne sa čokoladom. Ona meni koliko? Ja govorim 2. 3. Ne, 2, molim vas. Ona meni 3? Ma 2, ona sam morala ovako pantomimu doslovno znakovni jezik da skonta. I onda sam pitala kao može pola biloga kruva. Ona, kaj? Može pola bijeloga kruha. I onda ona mene gledala ako da sam pala s Marsa. Ja nisam pala s Marsa, ti si pala s Marsa. Ja tebe razumijem, ti mene ne razumiš. Ko je tu kriv? Ja nisam. Idem se imat live. Pa možda ubacim koji klipić. Klipić. Evo ljudi. Šta pišu? Koliko ih ima? 192. Moj bože, pa šta je to? Leti u komentari, ne mogu ni poprati. Nakon 2 sata live-a, samo sve što mogu reći, preumorna se, čekam leći, a vidite ovo kupusilo ovdje. Taj evo, tako ću samo na brzinu ovako zamotam majice, neću ih uopće, mate će mi ispeglat. Mate će me ubiti, a ne ispeglat. Evo, spakirala sam se više manje, ostalo mi još par stvari, idem se na brzinu isuširat. I leć krepana sam na ime, šta sam krepana, uff. Vjerovali ili ne, ja već kasnije. A bolje da ne znate kako izgleda. Dešlo sam kreće, ja smo u Splitu. Najbolje mjesto za bus. Vidi, još utičnica, savršena. Došla je, gospođa je došla u Split. Radost je u malih stvarima. Tako je. A ti si vidim tek probuđena. Da. Di idemo u avanturu života. Ljudi, budite sad s nama. Čekaj, smo ustanovili di idemo. A ja vas vodim na jedno ili predivno mjesto. Ukazala se nebesa. Uglavnom, ovo su moji prijatelji i ja, naše sposobnosti u traženju parkinga i navigacije. Pogledaj ove etne ovdje i ove ispucali usta, kad promijeniš klimu, gotovo ti je. Htjela sam vam reći da sam evo tu, možemo tu? Evo tu desno, pa negdje ako nađemo parking ili ako ti znaš za neki još parking. Mogu ja desno? Mogli smo parkirati ako tamo gdje je tropik. Evo ti mobitel. Nije, smart jebeni. Smart jebeni. Ovo je Kolinda garant. Kakav je kolač? Za penjur Kolinda. Ajme, meni šta je dobro. Ajde, idi slikat, ajde. Da, drži mi motaš. Našli cestu, bravo. A nema Sad dolazi kompilacija videa što nema veze s vezom, ali eto, tu su. Pa pogledajte. Ja imam kao prolaz. Ovo bilo prije. Nosi kako 5 godina i sad vidi. Jele ja. Gas će bit, ali neće biti sreće. Oho! Samo ti radi svoj posao, zabaljaj se. Tako je. Trajektor iz Italije. Eno nam virus. Moji prijatelji. Kako ćemo se slikati na koji kamen? Dobar dan.
Ništa, okej. Kako doći do vas? Pješke. Ništa, ljudi, pozdravljam vas. Sad možemo gledati Jadroliniju dole. Može neko maramicu? Ima ti ja moram sad. Čekaj. Ovo su neke zagrebačke kriminale. Ona je jeftina, zagrebačka, ovdje u Dalmaciji 6 kuna. U Dalmaciji sve što dođe 6 kuna, to manje jeftino. Fuš, bi vi rekli, fuš. Ako vam je kava 15 kuna, znaš da ne valja. Znaš da nije dobro. Znaš da nije dobro, ako dođe 20, tu je na prosjeku. Možeš popiti, Možeš popiti onda. pitljiva. Pitka je.